Saya ingat zaman saya sekolah sekolah start pukul 6. Pukul 6 kena keluar rumah. 7 kena ada sekolah. Saya tak kira. Saya ingat saya bangun pukul 4 macam tu. Saya pergi jogging. Sebab bapak saya selalulah. Bapak saya Alhamdulillah dia very supportive. Selalu kata kau kena pandai-pandai time management, kena macam ni. Pagi kena bangun jogging and so termakan lah nasihat. And saya pagi pukul 4, 4.30 tak apa pukul 5 saya bangun pergi jogging. Tak jogging saya pergi basketball court. Saya buat apa yang patutlah. Saya shoot, buatlah training lah. Maksudnya tiap pagi dalam 1 jam 2 jam training sejam pun jadilah. Dapat setengah jam pun jadilah. Dalam otak saya dia bukan, kadang-kadang orang kata tak ada masa ni. Dia saya tengok dari segi satu hari tu kita ada task kita ada kita punya apa kita kena buat. Asalkan siap, and you have to do it repeatedly, consistently lah. Tu saya percaya consistent tu kalau buat mesti nampak progress lah. Lepas tu kalau lepas sekolah habis pukul 1, kadang-kadang ada koko pukul 2, pukul 3 habis balik, saya akan pergi main dekat taman dengan kawan-kawan. Ada basketball court lah dekat area rumah kan. Main lah dekat teras lah. Dekat teras. Saya main dengan kawan-kawan tu semua. Setiap hari buat benda sama. Lepas tu hujung minggu tu, masa tu dah ada team kan. Dengan Putrajaya saya training dengan diorang lah. Diorang training sekali seminggu.